Zdravo, dragi moji. Evo nas da se upoznamo sa jednim oružjem iz rimskog doba. U pitanju je koplje. Kao i kod svih drugih vojničkih civilizacija starog sveta, ratnici Rima su još od najstarijeg doba koristili koplje različitih namena i dužina za napad i odbranu od neprijatelja. Glavno i osnovno koplje se zvalo hasta. Haste su bile osnovno oružje rimskih legionara. Sada ću da izmerim dužinu koplja. Znači, ono je dugačko tu je 20 cm. Znači, dugačko je 20 cm. I ono se obično stavljalo na jasenovo drvo koje nije bilo manje od 2 metra. Toliko o ovom zanimljivom oružju, tačnije koplju iz rimskog perioda. Ako vam se svideo moj video o rimskom koplju, zapratite moj kanal Miloš Strela. Pozdrav!